Vreme je za ustajanje, ali ruka bi još malo da spava. Ruka nije umorna od mnogo posla, već odbija da se probudi zato što je njen vlasnik zaspao u nezgodnom položaju, a to ruci bukvalno ide na nerve. Lekari znaju ono što mali broj ljudi može da pretpostavi. Nervi su krivi za umrtvljenje udova. Ljudi često misle da je to zbog loše cirkulacije i tresu ruku da bi je poboljšali. Ali u stvari za uspavanu ruku su krivi nervi. Nerv je kao kabel za struju. Ako je savijen, struja ne može dobro da prolazi. Ako nerv ne može da prenese električne impulse u mišiće, ruka postaje sve umrtvljenija. To primećujemo kada nam je osjećaj u ruci drugačiji, tup, a na momente nam se čini da je debela kao tiganj. U stvari, to je samo upozorenje nerava. Nerv u takvim trenucima postaje preosetljiv i šalje mozgu jedinstven signal. Hladnoću i ako nije hladno. Toplotu i ako nije toplo. Ili tromost jer primećuje da ne može više da izdrži. Nerv šalje sve jače signale mozgu dok ne postigne ono što je hteo, drugi položaj ili pokret. Tako sprečava veća oštećenja na nervu. Alarmni sistem se uključuje čak i kada oduzeti od alkohola ili lekova duboko spavamo. Mi u tim momentima ne možemo da ignorišemo signale, jer traju duže, sve dok se nerv ne oporavi i ruka ponovo ne profunkcioniše. Često se dešava da osjećamo peckanje kada ustanemo. Šaka pa i čitava ruka peckaju i u snu i kad ustanemo. Dakle, nelagodnost traje sve dok svi kvaliteti percepcije nisu ponovo prisutni. Nemojte se plašiti, ruka u stvari ne spava, nego se šikanirani nerv uspaničio i skreće pažnju na sebe dok nešto ne preduzmete.